Sanibonani la kuwantuphakama nibingelelo sifundo. Umsakazi odume kakhulu ngelikaNtshatha wenze ibukwayo kumembeso kanye nomkhehlo kwesinqandamathe sakhe. Siyacela nje babukeli bethu ukuthi ni-like and comment ni-subscribe. Esiniphathele khona-ke, uNtshatha uhambile wayombesa isinqandamathe sakhe esaziwa njengomlingisi uSibongimpilo Sikhosana. Wenze ibukwayo kuNtshatha embesa aphinde akhehle isinqandamathe sakhe esaziwa kakhulu kumabonakude. Bekukhona-ke uMcineka kanye noKhuzani bezoseka uKhatidengobe ngoba ubezombesa ephinde ekhehlise isinqandamathe sakhe uSibongimpilo. Kube njengamazwi akhe-ke uKhathide umfokaNgobe ukuthi ngoDisemba uzobe eyokhehlisa aphinde embese inkosikazi yakhe yakhona eLadysmith eLimehill. Siwantuphakama sithanda ukumbongela nje uKhatidengobe ukuthi eqhubeke njalo nje enze kahle unkosikazi wakhe. Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi comment section, ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga.